odo do ye ngole ko ale ba fe ka fen doni do khawariju la wala mbe doni fo ola daro khawariju ka aqida e munye khawariju ye ko sabare faraju wonga me ko sabay fulay mbe juba junye keleinde khawariju ko kabaira junubu tigi ko ye kafiri de bon uye kabaira junubu tigi kafiri ye ode ya to al khuruju ala li a'immati onana bo ubolo silama jamana munu fule jiya kono sisa masake munu bu nyema yala ba kake kabaira junubu ke kafiru de dagara ka fa ka boy munye kawariju ke nute to masake ko fe ube bo ko fe bu kele ni hakilina de do parce que ubolo kafiru de do kawariju kabara fula na fule uka gida folo uko kabaira junubu tugi be kafiri ukabara fulana uteto masake ko khurujun antatu ulatu umur khawariju be bom masake kan nyamar kan batoli de uteto masake ko ubolo masake be kafiri je masake munum bessa khawariju kabara sabana nimbu ka gida kono qatilul muslimin khawariju be fengo fen faga jiya kono silama de do shire no refo ayu kam man kutu fa ko yaqtuluna ahla al-iman wa yadawuna ahla al-awsan wa yatrukuna ahla al-awsan kiden ko kawarju katabolo lube mu'minu de faga ube islamu de faga be bori botola utoy donc kawarju ninkel ko sabade kawarju kabaray kabayra junubu tigi be kafiri adagara boli ka ke famo ko ku kele silamo fagalun kan filanyuma faga ku jolibu ku kan na folota ubo daga uyere donc nu ko khawarijun ni sabade do ka bare ni sabade donc mugo ni sabade do la kele ni ya ke dro khawariju ka bara bi bolo mana ni mugo mi abi bolo khawariju fule haklina minka ko kabayra junubu tigi kafiri de do o haklina o do duskuna sirbe fanala khawariju de ye ni mugo mi khawariju min bu bolo ko adagaran kan masake munu fulani nyanka bo uko anku kelede ni o hakilina de fana be e bolo ibake ka bo uko ku kele khawariju hakilina bila khawariju bara de do ni mugo mi nye silamu ka joli boni daga ka silamu fagali la daga khawariju hakilina do khawariju de ye odi ato ko khawariju ya bekeni kewale khawariju bekeni kuma kanye khawariju bekeni biskuna sire khawariju bara lama ye munye munum be bamuruta ka keleta ka masake segere ka bo ako ka segere ka soro ka kele ka soro saratu madafa khawariju de ninye khawariju ke ni kewale ka barate khawariju kuma lama ye munye munum be sigi ube sigi uka sheju ka ubejo uka mimbaru ka boli fama ko ka marashi uke fama kontrola ka bo fama kontrola ka fama kele fama pasigu fama jengene ku kele ku kontro ni mugo bo o ladaga mimbaru ka ube aba ladaga ka dersuka khawariju kuma la maladiro khawariju kuma kela de do uba fulu de ma khawarijul qadiyya ko khawariju sigile ke wale fula de be yale bolo afolo de ka mugo la su ka bo fama kontrola ube mugo munum be marashiu ke ku ka barai sabate ka marashin kele la daga wuye ni nye khawariju sigilende hari na ale yere maboka marashike ama boka fama kele minna ba afodoro ka la daga ka mugo la swama khawariju sigilende do khawariju kuma kela de do awon bani mo khawariju kuma kela ka juguni khawairu ba murutigie parce que khawariju kuma kela de be ba murutigi wule khawariju kuma kela de be marfatigi wule o misale jumay usmana tafle usmana ka fitina ba murutigu ma wuli direti o kuma kela de yula wule abdullah ibn saba yahudiya de do ayayi reke silamai kana madina
ni anana jama dalar yoro di min na aw sigilen do abe gere na abe barola abe ta sigi aw cela ka to ka usmana korofo aba to ko cinya ka kal lebu fo ka korofo mais aya soro madina munum be abe seyba abe mu'mini dafale uluto ko sugu fe ni sigira ka faru ka yenni ko sugu fo doro uba ku idade uba bebe wule kito ama mo soro madina ama mo soro madina minke atara misra atale misra na gere minna abe usmana korofo aba lebu fo ayenninka mankaninka mankaninke fo aye jamaw do soro ulu sonna ka hakkilinama anu jama kulu de wulila kana usmana ka dumina aba ka du kono ye usmana ka dumina aba ka du kono usmana faga bagaw seba kelentala seba kelente usmana faga bagaw la ataru nyini misra anu nana o ye daga da usmana dala komi a domini kaccante sika do bela mais aya soro wakati hiju wakati de do seba nyana maya seba chama utara hijula moko chamante madina moko hakke munumbe u farla nyugon ka kana usmana ma ko amba fe ki defa kolla akwai tashigi joli bo mani akadda hari na beke fagalini joli bo minya akadda nekelena fitina kana wuli silamanu nyugonje ay tashigi mammo sinya mariya iki kabba muruta be kata sigi be tara sigi ko laban kera udon na usmana ka kafaga aba ka qur'ana kala ya faga donyo wuli donyo fagali kala wuli qawarijul qadiya qawariju kuma kala wadato sheikh ibn baji ko ako fitina yesilamu soro kata usmana fitinama kana usmana ka fagalima kana fo ali ibn abi talib ka faga ali ni mawiya ka kele sai ba chaman ka tola akwa be sababu ye fama kallebu foli de keneka ka toka fama kallebu fo keneka ko bange keneka ako fitina depuis usmana tilefo sisa silamu be fitina ba akwa be juba jiyode fama lebu fo de mimbaru ka ni keneka silamu bo de fitina kono donc ba fo ninu ba qawariju sigile qawariju kuma kala kajuguni qawajin bamuru tige parce que ale de be bamuru tigu wuli qawariju qualité sabana qawariju qaida qualité fulana e juma qawaid al aqdiyya mana qawaid al qadiyya qualité fulana e munye mana nabi eddu sukun kono ima kuma de ima bode mais abe eddu sukun kono mogo munum ba ke ka kafafa kele mogo munum be ake ka boka marashi ke mogo munum ba ke ka bo fama contrôla ube cinya de ka ema kuma fode men nin koni de bi eddu sukun kono ha qawairul qadiya de ye qawarijul qadiya de ye donc ala kan kisi qawarijama na tigi ko doni ka fo qawariju ka a doni de fulen ne suma ka chawo doni de fulen ne pura ka ta choko do ukalla halala